Du warst leise, sie buia, was ist Du warst leise, sie buia, was ist Alula, sigue, usigole. Alula, sigue, usigole. Mingelele kuphinda kuphi umukela sibukele khona igama lami ngu-King Skondlo nogwatsho zikhundla obanjalo bathe baxoxa bhobozo phumela sogengele kanti bafethu igama lami ngokuzalwa ngusiyabonga ukhulekwane wasibiya kanti ngikhona khona la emtoba esigodini sasogengele khumbula namhlanje sithi asibuye emasisweni lapho kwi-TV yakho emnandi kakhulu umuntu waSilas TV kanti namhlanje into engakutshela yona nje namhlanje ngikuphathele isangoma esimnyama umfana ungwaphansi ke le elokuzaneni lapha simdonsa kuphi emapheleni umfana udlala intambo ke laphana usangoma esimnyama kanti ke sizokwazi kabanzi ke ngayo ukuthi lento yakhe umculo wamaskandi isukaphi ngempela njengamanje mina ngifuna ukuthi sithi shwi ngaseyitolo siyokwazi ukuthi siphuze amanzi masibuya uzobe sekhona usangoma esimnyama uzobe sesichazela ukuthi uthando olungaka lomculo wamaskandi lusukaphi ngani zakwethu ake sithi shelele kunjalo ngani zakwethu sesibuyile ngishilo ngathembisile njengoba bengithembisile ukuthi ngizobe ngiphathela usangoma esimnyama umfana ngishilo ngathi ungwaphansi ke la emtubatuba esigodini sasemapheleni udlala intambo bafethu sizokwazi kabanzi ke lapha ngosangoma esimnyama khumbula njalo lapho ngasekhaya siyanxusa ukuthi makukhona mhlawumbe umuntu wangakini omaziyo wena ukuthi unekhono noma wenza liphi inhlobo yekhono nje mayiphathelene into yakho nomculo wesintu noma iphathelene nesintu noma abuhlaziya ibongo noma abuhaye inkondlo bafethu siyabathanda abantu abanobunyoninci abanolwazi onzulu batshele besondele ngakuthina thina sibaveze emphakathini ukuze bekwazi ukuthi besherishe ulwazi labo ebantwini ngokulinganayo ngoba sazi ukuthi sithi isintu masibuye ebantwini bafethu njengoba bengishilo ngaleko umosha isikhathi nokunanaza asibingele usangoma esimnyama simamukele sangoma esimnyama mfethu naba babukele bangabakho awubingelela babukele ngasekhaya mina njengesangoma esimnyama ngithi angibingelele wonke umuntu ongibukele njengamanje lo bingelelayo ingonjane uphilano kwamafleka odabuka le endaweni yasemapheleni phansi endamu le ngithi angibingele wonke umuntu ongibukayo njengamanje washo wayithela ke mfana kithi ngoba usushile wathi inkonjane sengizofuna ukwazi ke mina njengoba ngilethile phambi kwababukeli ukuthi leli gama lithi inkonjane ngempela sukaphi ngempela kungani wavele wathi njona awu ngisangoma esimnyama mina inkonjane kwenze njani ngempela ake ngiqale kuleli elenkonjane kakhulu igama lenkonjane njengomuntu oyayehambe esebenza yabo ngathi bangifika kwenye indawo yomsebenzi engeke ngisho ukuthi kuphi bethi bangicupha bengicuphe ngezinto ivele ngenzeke leyo nto base bebona isichalo umfana lona inkonjane ngoba ngathi nawe uyazi ukuthi inkonjane akekho umuntu ongamuza ukuthi ubambe inkonjane ogedweni kancane ngempela kwancane mase ukuthi leli lesangoma esimnyama ngathi kwe sangoma esimnyama senge ngalidalule endaweni eziningi kakhulu leli sangoma esimnyama ke ngangivamisa ukuba umuntu ovulation vele ishaye khona ngqo esikhonkosini yabo base bethi ke uyabona umfana lo mfana esangoma lo kwase ukuthi ke leli lokuthi esimnyama ngathi nawe ibonela nje insizwa ukuthi hayi ngokwebala imnyama impela hayi kunjalo khona kwethu insizwa lapho iyazichaza ke banzi uyachaza kabanzi mayelana negama lakhe sazi ukuthi umsuka walo ukuthi la sukaphi ngoba umzwile ukuthi uyisangoma esimnyama useshilo umfana ukuthi la lisuke phi igama kanjalo futhi nokuthi uyinkonjane mina sangoma into engifuna ukuyazi nje mfethu ngoba usufikile nje nomculo wamaskandi yini lengake ethe yakholela ekutheni wena izinto ziningi kangaka imculo eminingi kangaka wena vele wakhetha ukuthi no mina ngifuna ukwenza umculo wamaskandi uyabona ukuthi umculo wamaskandi kube yinto nje evele yafika nje kimi uyabona ngithi ngiyihambela nje endleleni uvele qhamuka ingoma nje ngivele ngicule yabo kahle kahle lento futhi ifana nobizo ifana nobizo lento mangithi ngiyihambela uvele qhamuka ingoma yabo ngithi futhi mangithi ukulalela obhuti abadala labasebesemculweni uma ngithi ngiyabalalela bese ngicula futhi nezingoma zabo ngizizwe ukuthi hayi lento ngathi khona ukubhimba kukho kakhulu yabona ngagcina nami sengiyibona cha nami ngathi ngabo umculo yabo ngazama nangampela kwazameke njengoba namhlanje ngilanje right into enhle kakhulu leyo mfethu ngoba namhlanje uyakhona ukuthi uvele phambi kwababukeli ubachazele njengoba usushilo ukuthi into ebivele ikhona ngenxa ukuthi ububuka kwabanye abantu ngiyafisa ukubheka lapho ukuthi umculo obubukela kuyena imuphi kanti futhi ufike nini endimini yomculo kaMaskandi okumculo nje ngibukele kuye kakhulu bengibukela lapha uyabona lo mfo kuthiwa yigoso likaHashaza umdumazi uzandla encane kwamhlongo lo mfo lwana kimi ayingasho ngithi ukwenzile okukhulu ngasho ngithi ungifundisile ingoma kodwa engahlali nami engangazi ngisho ungazi ngasho lo mfo ungifundisile ingoma kuye namuntu ebengibukela kuye kakhulu yabo
Ngamanye amazwi wena ulithwasa legoso. Hayi ungasho noma yini ofuna ukushoda-ke nje igoso lona hayi yena umuntu Alright kuhle ngempela nsizwa ngithi into enhle kakhulu leyo nto. Mina ngiyafisa ubheka la sangoma semnyama njengoba usufikile ngempela endimeni yomculo wamaskandi engifisa ukwazi mhlawumbe nombukele ngasekhaya afisa ukwazi ukuthi usangoma semnyama alright usefikile ke emculweni useneyingoma ezingaki noma isikhona ialbum mhlawumbe ngamandla-ke ongabi nawo ingoma iseyodwa ingoma kwaba nje idemo seyising track kahle kahle yabo engakwazi ukuthi ngiyikhiphe lapha e-studio khona lapha kona ngithi amadubadu ngisakhiphe nje ising track amandla kambi kodwa-ke abalandeli besangoma esimnyama abaziyo ukuthi isangoma esimnyama mase sifikile e-studio senza into emnandi ngiyabathembisa ukuthi khona kuzoqhamuka kulezi insuku ngoba hayi sangoma sibhizi ngempela kulezi insuku sibhizi ngempela sikhondla sibhizi sangoma kulezi insuku sihlele enye into mhlawumbe omunye umuntu uzothi njengami kuyangijabulisa ukuzwa kanjani njengoba usho ukuthi mhlawumbe sangoma ngoba usunesikhathi esincane ufikile sekunanabalandeli nje abalandeli isangoma esimnyama hayi ku-right ngempela nsizwa kodwa into enhle kale kumbula njalo mbukela ngasekhaya ngiyaqhuquzela ukuthi ngempela mhlawumbe uyaqala namhlanje ukusijoyina ohlelweni lapho sithi masibuye emasusweni vele ucindeze lapho usubscribe ngempela lapho kumuntu basilazi ukuze mina nawe sibe yingxenye yalolu hlelo soliphusha ngendlela esimanga kakhulu kanti-ke sangoma semnyama bethu sisaqhubeka nje kanje okunye ebengifisa ukwazi ekuyising track yakho usebenze nobani owathi mhlawumbe wabambelisana nabo hayi kuyising track yami cha ngingasho ukuthi ekuculeni nokudlala isiginci kusebenze mina ngedwa kwasho ukuthi-ke uma backing futhi kwaba yimina kwase ukuthi ku-bass guitar ngodlalele ubaba uMkhwanazi ne-keyboard ngayishalo yena kwaba uyena futhi nasediskini ya ngicabanga kanjalo ukuthi kube lokho kuphela. Ngiyafisa ukubheka la mfowethu ukuthi mhlawumbe omunye umuntu ngasekhaya uyafisa ukwazi ukuthi usangoma esimnyama uyabona uphethe isiginci ngiyethemba futhi usazongidlalela ngoba phela ubungeke ufike naso la ungeze udlalela ababukele. Ngiyafisa ukubheka ukuthi lesi siginci njengoba usiphethe ubani wakufundisa ukudlala noma mhlawumbe omunye umuntu khona ngiyayingizwa abanye abantu abathi mina angisifundanga isiginci into eyayifikela wena wasifundisa ubani isiginci? Isiginci kunomfo kaMlondo lapha owangibambisa ama-start ngaqala nje ukuthi ukwazi nje nokusibamba nokuqala ngidlale yabo into eqala engathi yakhuluma ngabanjiswa omunye umfo kaMlondo okuthiwa umjeni umfo kaMlondo uJakhali kwase ukuthi ngokuhamba-ke uhamba ukhulu ngahlala neyinkunzi okuthiwa inkosana yentambo nayangilekelela kakhulu nomunye umfo kaSibiya wangakithi. Iyaziwa ngempela leyo nsizwa khona la isike yafika-ke leyo nsizwa bathi inkosana yentambo isike yafika khona la kumuntu basilazi ngoba sazi ukuthi thina siqoqa wonke amaciko alokhali noma abe futhi akekho lokhali siyabaphusha nje abantu khona la kumuntu basilazi online TV emnandi kakhulu. Sangoma esimnyama bethu mina ngiyafisa ukubheka lapha kuwena ukuthi njengoba usushilo ukuthi wena wafundiswa isiginci mhlawumbe khona umuntu umfana omncane nje wasekhaya uyasho naye ukuthi ngingafisa nami ukufunda isiginci uvumelekile yini ukuthi mhlawumbe asondelane nesangoma esimnyama acele ukufunda isiginci kuwena? Mina njengesangoma esimnyama noma mina njengenkonjane wonke umuntu ofuna ukufunda ngiyamvulela and futhi ngishiye ney'ndaba ezinhle ukuthi akeze ukugcina ukufunda isiginci kuphela uzogcina efunde nokucula lokhu nami esengikwazi uzogcina sekufundile kulokhu nami esengikwazi konke engikwaziyo uzogcina sekwazi nawe ukwenza. Okay, sangoma esimnyama mfethu angifuni isimosha isikhathi ngoba ngiyabona umbukelo usemagange ngempela uyasibona isiginci uyasifusa nayo njengamanje ukusizwa sikhala bukhoma khulileka mbukelo usazosizwa isiginci njengamanje sisafuna ukwazi kabanzi thina ngosangoma esimnyama. Sangoma esimnyama mfethu ungathi eminyakeni emingaki mhlawumbe wona eminyakeni ezayo uyibona ukuphi ngokwezinye? Uma ukhuluma nenkonjane isangoma esimnyama lokukhuluma njengamanje mina ngiyibona mina ngo-2025 ngibona sengumculo ozobe sesezingeni eliphezulu ngempela ngaleyo minyaka leyo ngibona sengiphezulu kakhulu ngoba mina into engiyenza ngiyakholelwa kuyona ngiyayithemba futhi uma ngenza into. Alright sangoma esimnyama mbukule ngasekhaya engitshela khona njengamanje ukuthi mina ngisafuna ukuthi ishelele ngaseyitolo ngiyophuza amanzi masibuya usangoma uzobe seyidlala bukhoma iy'ntambo zakhe njengoba wena ubusulindi ngideyele ngempela siyazi ukuthi siphethe intisa amabhodo yohlelo njengamanje-ke sithi shelele siyophuza amanzi masibuya sobe sibuya ngawo usangoma esimnyama eyidlala bukhoma iy'ntambo shwi eyitolo.
Kunjalo ngeNingizimu Afrika njengoba sengishilo ukuthi masibuya sizobuya ngosangoma esimnyama esidlalela intambo zakhe bukhoma. Sangoma esimnyama mfethu ithuba yilakho awudlalela babukela intambo. Yanganza kwethu ngiyathemba ukuthi usubheme wakhola umzulu usangoma esho amnandi ethi ukhala usizi. Mina nawe siyafisa ukwazi njengamanje ukuthi kwakwenze njani usangoma esibhalela le ngoma emnandi kangaka. Sangoma awuchazele mina nombukeli ngempela ngasekhaya ukuthi kwakwenze njani ngempela uzushala ingoma emnandi kangaka. Le ngoma lena yafika yabona kwakukubi thina sithi senze izinto thina singabantu besilisa noma nje wonke nje umuntu osothandweni ngabe sengikhuluma la mina iside lami kuphela wonke umuntu usike senze izinto thina njengokuthi nje mina ngaka ngentombi yabo kodwa manje yathi mayisingishiya ngase ngikubona mina ukubaluleka kokungithanda kwayo yabo la ukubona ukuthanda kwayo mina sengubona mina yona isingishiyile yabo ya ithi meyiqhubeka le ngoma isuke iqhubeke isho ukuthi hayi ungishiyile impela uhambile. Futhi ngamanye amazwi singasho ukuthi ingoma yakhe iyahambisana nalenyanga esiphuma kuyona njengoba sikade sisenyangeni yothando ngempela. Futhi igqugquzela uthando le ngoma yakho Sangoma Esimnyama. Le ngoma iyagqugquzela. Alright ngempela mbukele ngasekhaya mina nawe sekuyisikhathi sokuthi mina noSangoma Esimnyama sithathe imithwalo yethu siphindele lapha ezivela ngakhona le ematubatuba la sidabwa khona mina ngitaba phansi ke esigodini sasogengele la ngiqabwa khona. Athi uSangoma usuka phansi emapheleni. Nganza kwethu bekumnandi indawo kodwa ngaphambi kobasambe ngiyafisa ukubheka lapha kuSangoma Esimnyama ukuthi utholakala kaphi naye athi ukushare amazwi okuyizibongela ngempela ke Sangoma uthathele ithuba uyibongele kumuntu basilazi nakubabukeli nje abathe bathatha isikhathi sabo babuka lolu hlelo. Ngithi ngibonga kakhulu kumuntu basilazi ngento enze kumina noma ngiyibona ngimncinyane ngithi ngibonga kakhulu kumuntu basilazi kwande la bathe khona nakubo bonke abantu ababukele ngithi ngibonga nje ukuthi bayedele zonke izinto abazenzayo bebukele Sangoma Esimnyama bebukele inkonja nedlala bukhoma isigidi ishayela iculela ngibonga wonke umuntu Sangoma Esimnyama ke siyatholakala lapha kwaWhatsApp enambeni yaso ethi 076 027 5890 yebo sitholakala lapho ku-Facebook ke angandi kakhulu angeze ngande khona ngoba angikho mningi khona ngithola nje leyo number yami yaWhatsApp futhi iyafoneleka futhi Sangoma Esimnyama ke ngikukunikelela ithuba lokuthi uyikhangise mhlambe njengomuntu mhlambe osadinga imanager osadinga uxhaso thatha leli thuba njengamanje awasithathe as if wena njengamanje uyayicelela kuyimanager nansi siphambi kwakho kuba wena uzofuna izokuxhasa. Ngithi kuzo zonke imanager eyibukelela njengamanje ngithi nanga umfana wasemtubatuba phansi emapheleni entamu usefikile njengamanje uyengcusela wonke umuntu uguqe phansi namadolo ucela ukuthi bemxhase umfana lo umfana ke lona ke ozethemba kakhulu futhi oyibona eyaphambili ngicabanga ukuthi nabo abaphathi
bengathanda ukuphatha umuntu oyithembayo nonethemba lento ayenzayo izoqhubeka phambili. Nje ngiyanxusa wonke umuntu obukayo ukuthi azame la ngalekelela khona isangoma esimnyama sidume sidla abantu. Sangoma esimnyama bethu bekumnandi sindawonye. Mbukele ngasekhaya mina ngiKings Khondlo noGwathi osikhundla obanjalo bathe baxoxa Bhokoza phona segengele. Bathi sibelambelana somtsizwa abayixoxe kwezomculo yavuyisa umsakazi. Bathi mfana uMakhononke ke ake ngithathele ithuba ngibonga uba uthi uhlale nathi ke la phansi nosangoma esimnyama. Mawukuthi ke nawe uyafisa ukuthi usijoyine sithinte ngendlela yakho lapho ukuthi nje umuntu basilazi kuyo yonke indawo zokusuthola kamnandi. Mina nawe mhlambe kusasa ngizobe ngihleli nawe ngenzeka awazi ubani waziyo. Kanza ukuthi bekumnandi sindawonye angithathele ithuba ngithi nje danke wonke umuntu ngiyabonga. Mhlawumbe mfethu mabuzo ukhona umuntu nje manje uthi ufuna ungena ku radio industry ungathini nje kuyena mhlawumbe mfethu. No, ngisho into yokuthi radio ifuna ube creative, ifuna futhi kube ukuthi ungena emsakazweni unayo indlela yokwazi ukwenza imali because i-radio yokwenza imali. Ngisho njalo. Ndoja kanje uthi usakazele jazz ukwaziwe nje ukuduma nje. No ukuduma akuphilisani makungena imali. So kufanele ukuthi use radio ukhande imali injalo. Kunjalo mfethu bese echazile emaplay